بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في مجلس جديد من مجالس الأسئلة والأجوبة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يلهمنا الرشد والصواب. إن يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawɗo towɗo seniiɗo hannduɗo e yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe moftinilaaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewɗi limugol andata ittiri majji. hiɗen haani jarnugol mo yettamo mantamo e ɗi nemaji. hara en anditali ko farɗen kon tun, yetten ko heɓuɗen kon, torɗen ko en heɓali kon. yen tori Allah yo Allah juule nelaɗo men on juula e sahaba ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawra kan dina jokkuɗen allahumma amin. musidɓe wonɓe e seedade, wonɓe e daarude e wonɓe e heɗade, on jarnama, on weltanama, on hiwrama, on tolnama, on du'anama. toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrin en e ko yiɗo yarli ko. Allah waɗu en jiya ƴuɓe ɓen. haray ko saɗi ko tooli e nde tolande men ɗo, tolande lande e jababuyeji. ɓay joni darsuji ɗin ala e wadde, haray profiten ɗo, haray bonnali tan men on etoɗen no ko ɓeru ko marɗen feere nafidirgo o nafidiren ka socioji ɗo. haray on jarnama, on weltanama. wonɓe kadi lombiɓe hakkude men ɗo ɓen, kamɓe kadi hiɓe jara, hiɓe jarna Cheikh Isa, barakallahu fi. lande ariɗo yahayɗe wono lande 11 jaboɗen mbere ko anduɗen kon, ko heɓuɗen feere mum wo. السؤال الأول ورد إلينا سؤال: رجل في الغرب فاتته صلاتان لأجل العمل، فهل يقضيهما؟ وقد سمع فتوى الألباني في أن الفائتة بغير عذر نوم أو نسيان لا تقضى، فما الراجح؟ landal ari ɗo gorko wonɗo kaleyɗe tañina kaleyɗe porto, julɗele ɗiɗi wagutuji ɗiɗi fuutimo sabu golle ɗen no wiyete noon permetalimo yo juulu. ene o yoɓayɗe taban o juulalɗe ha waktu majje on feƴƴi. o wi kono o nani Cheikh Albani no waɗa fatwa wonde julde si tawi ko nde fuutori on tigi kon wona sabu ɗoygol ma yejjutugol, nden ɗon yoɓatake. joni noon kanko ɗen ɗon julɗel ɗiɗi ko ɗe fuutorimo hari o ɗanaki, wona sabu yejjutugol, ko sabu golle ɗen. joni noon ko honɗum jiccini eɗin nguɗi ɗon, o yoɓayɗe ka o yoɓataɗe. هذه مسألة خلافية، مسألة كبيرة جدا. فالجمهور على أن الصلاة التي تركها الرجل أو المرأة حتى خرج وقتها يقضيها وهو آثم، قياسا على بقية الفرائض. mo acci julde tembete pas, sinema tembete pas, hay gantinorgol wigol ka golle toon ɓe jaɓatami juula ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo koye gantohoy fo. ilalun alilatun, gantohoy wondukoy e nawnare ko ƴettatake ka sharia. o juulali wagtu on ha o feƴƴi few,
karama ko ɓe no yeddodi ko honno o watta on waktu ɗum innen fana e alansara o juulali ha nangue muti joni waktu futuro o naati waktu majji on suɓaɗo on feƴƴi waktu loro on kadi feƴƴi waktu jomiraɓe ganto ɓen feƴƴi joni o yoɓay taban andama ɗo joni ɓa waktu on feƴƴi haray ko yoɓugol kadi mada al ada wa baqi al qada karama ko ɓen waɗi konguɗi ɗiɗi ɓurɓe ɗudde ɓen al jumhur Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad fi riwaya ɓeɗo fof ɓe yaari wonde o yoɓay ɓe wi min babi awla aw qiyasul awla si tawi yejjutuɗo ha waktu on feƴƴi so anditoyi o wi'ama yo yoɓu temben tenniɗo kan itti e sikke si ɗaniɗo ha waktu on feƴƴi o finoygol tawi waktu on waktu julde nden feƴƴi oɗo wi'ama no waɗɗimo yo yoɓu tewiɗo pasque kan hara itti e sikke kamɓe ɓe yi wonde oɗo almutaammid qada'uhu awla min sahibil udhri bin nawmi aw bin nisyan e piiji luttuɗi ɗin wano zakka mo ittali zakka ha waktu ka o duwano ittugol ɗon feƴƴi wiyatake joni ɓay feƴƴi hande kadi taw ittu ko be o itta ko wona noon ani farillaji luttuɗi ani imam ahmad e riwaya makko tangini ko on ɗon ɓuri lollude e madhabu on ma ko on ɓuri sellude e ahlul hadith e كثير من المحققين المعاصرين والمحققين من أصحاب المذهب ɓeɗo yaari wonde mo tewi ke pas acci julde ha waktu mayre on feƴƴi waktu on naati suɓaɗo on feƴƴi ganto on feƴƴi few ndeɗo julde o yoɓatande so yoɓinde ko mere no jeeya e ɓen karama ko ɓe jiccimɓe ɗum suɓiɓe ɗum dartani ɗum no moƴƴi kadi addani ɗum dalilji cheikh mouhammad bin salih ibn uthaymin e cheikh albani no attiɓe taw imamu shawkani ibnul qayyim no sembini konngol ngol moƴƴi kañum e ibnu taymiya ngol konngol ɗo min ko ngol ɗo konngol mi tawi daliji muɗum no ɓuri jogade doole ɓe to ɓe ƴetti umumat kono nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o maaki man nama an salatin falyusalliha ida dakaraha fahuwa kafaratun laha wa fi riwaya falaysa lahu illa dhalik nelaɗo maaki yejjiti julde yejjitade nde o anditoygol ta waktu on feƴƴi ma o ɗanike julde nden ha waktu mayre on feƴƴi nelaɗo maaki si o anditi yo juulu fewno ɗon fal yusallia o addi fa taqib si tawi hunde feƴƴugol tum hunde heedi ɗon ko fa ɓe addata yon tigui juuɗe ɗon kisan ɗum ɗo holli ko yejjutuɗo e ɗaniɗo amba temben tenniɗo non tawaka ɗon ɗen andi julde nden no jogii no eɓɓaka fuɗɗoto ɗon e ka lannata ɗon wiya ko ɗo yo waɗe ɗo kala si waɗaka ɗon hara e laawi ke few si waɗaka ɗon zaman on feƴƴi no wayi yani zaman on ɗe wagutuji julɗel ɗen no wawi wagon jitteren si tawi ko e o wagon ɗo duwaɗa lowde pihu mako si wagon on hewti sa lowali ɗon feƴƴi a lowata e wagon ji luttuɗi bise ɗinɗo na ɗon watte yani no wiya joni numéro 1 on ko hunde kaari watteɗo numéro 2 ko hunde kaari watteɗo numéro 3 ko hunde kaari watteɗo si a acci ka wonno numéro 1 ɗon a waɗali ko watteɗo sa waɗoy nokku ɓeyna noon na ɗo watte mana ko noon alhaali on wayi ɗum ɗo ɓuri sellude
hare noon ko honno o watta oɗo accuɗo wagtuji ɗiɗi o juulali ɗi e gantinagol wonde ko e golle o woni yani joni gollugol gollal ngol hoore makko no ɓuri gollal ngol Allah o ƴetti gollal ngol hoore makko ngol o ɓurni e hoore gollal ngol Allah honno ngoɗo hani ko yo tuubu o niisa o aana o fiɓa anni mo kos kala golle ɗe tawata yadanta julɗo on e juulugol ngol ɗen ɗo golle harmi e makko yo accutuɗe few so wino ɓay Europe gaɓe ɗo manaki immo toon ara Afrique ga kadi no yo tuubu o toro Allah yaafuye o anni yo ɗum ɗo o fillata ko ɗum ɗo aduna o niisa ko o wanno ɗum kon o hebbina noon naafugol naafiloji ɗin inchallahu ɗin ɗon hiɗi wawi lontanoyade mo ka yoɓoygol ɗi wawi lontoyade farillaji ɗin no annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en awalu ma yuhasabu alayhi rajulu aw il abdu yawma alqiyamati as-salah fa iza naqasat al-fara'idu qala Allahu lil malaikati unzuru li abdi hallahu min an-nawafil fa iza kana lahu qala kammilu lahu min an-nawafil niraɗo maki sallllahu alayhi wa sallam si neɗɗo o maayi ko attete hasbede ko darane golleji ɗi no moƴƴi ka moƴƴa yoɓete ka yoɓata ko jeli yoɓete ko julde nden taw si tawi farillaji ɗin timmoyali ngakki Allah wi'a malaika ɓe ndaare o jiyar no mari naafiloji si tawi o mari naafiloji ƴetta ɗon timminanonmo farillaji ɗin ɗum haray ko ɗum ɗo gontigi hani wadde wotta mo wo welsindo waggutu ha o feƴƴira ɗum haray o naadi hoore makko e tana molanaɗo en toriki Allah yo Allah hawrin e sawaba su'alun akhar warada ilayna امرأة ساءت المعاشرة أو ساءت المعاشرة بزوجها حتى طلقها واتفق والداها على أنها لا تخرج من بيته وبعدما عجز الرجل عن إخراجها أراد مراجعتها بعد فمن يسلم إليه المهر يسلم إلى أبيها أو إليها هي landal ngal ɗo ko raɓɓiɗi kon e maggal ko sonnajo o bonni wondigal ngal hakkunde makko e moodi makko mana kanko tigi fayda falji o waɗi ellaji molnaɗi hakkunde makko e moodi makko ka wondigal ha mettiti moodi makko ɓawo mettiti moodi makko tawi wondugol o sonnajo ɗo welaafi o wi o accitimo ɓawo wi o accitimo mawɓe jiwo on yumma makko e ben makko wi o taw yaltu ka suudu o yalta ka suudu few mukko mayde nden no maaya kono o yaltata ka suudu gorko on ƴawi cippi gerdi hunde tawi o yaltata ka suudu honto ko Europe ɓe wonno ka ko Afrique mi andal no kono noon mawɓe jiwo on dow wi jiwo on yaltata ka suudu ɓay gorko on taw e ronki no yaltiniramo joni noon o faala artirgol mo kono edda gasino o wi noon kanko o landi joni ɓay edda timmino joni haray ko be o teŋitamo haray teŋe on ko mawɓe jiwo on ko ben jiwo on o jonnata ka ko jiwo on tigi o jonnata en wiyay ɗo wona teŋe on tungo na teŋe on tungo e watta na teŋutugol mo tun hara lanni si woni gorko acciti sonnajo muɗum woni ha edda on timmi tawi ko accitande aranere ma ɗimmere o artirali mo e nder edda on woni edda on timmi o faalama noon artirde mo ɗo ko dewgal ngal be ngal humite o toroto mawɓe jiwo on ɓe inna ɓe okki tawa jiwo on no newni kadi no wakkili ɓe inna ɓe okki seede ɓe waɗe haray har ko fanndi wo worɓe ɗiɗo no tawa o itta noon teŋe ber ko Allah taaginani mo ɗon suwa ko mawɓe jiwo on o jonni ma ko jiwo on o jonni ɗon ɗon himma ko yontungo itti teŋe on o jonni gasa e ɓe hendade o on tuma dewgal ngal ngal du'e ngal hume